da Liga EVA, terceira C, desa tempada 24-25. Imos proceder a presentación dos equipos que disputan este encontro por parte de Perfumería Salmeira Sorbo de Salamanca, con número 1, Kai Carelachi, número 4, Marc Mesa, número 6, Albert Garrido, número 11, Ayodi Aquingüero, número 13, Juan Galloso, número 17, Adrián Roa, número 22, Long McCarthy, número 24, Álvaro Sánchez y número 26, Paul Heppe. Adestrador Borja San Miguel. Por parte de Pablo Castelchulia, con número 3, Javi González, número 4, Pau González, número 9, Ignacio Duarte, número 10, Alex Iglesias, número 13, Santi González, con hasta 8, Santiago Martínez, número 21, Diego Val, número 22, Valentín Canizo, número 24, Rubén Reyes, número 25, Nico Julián, y con número 30, Omar Arciano. Adestrador Héctor Méndez, iniciando o encontro os árbitros Cristian Ávalo e Ancho Méndez. Benvidos todos a la Liga Terceira C e disfrutar rumbo ao partido.
no Banco Español, a realización dunha homenaxe cun minuto de silencio.
facer o sorteo rapidamente, que non o podemos facer no descanso. En primeiro lugar, vamos a sortear unha caixa de requina de San Montán. 135. Número 135, se lo teñen, avisen ou ben. Segundo número, sorteo unha paleta, un xamón. 135. 135, caixa de requinos y 155 para la paleta. Por favor, que avisen, lo avisen. Gracias.